محمد مهری هیلاف اینو به تایبتی مجارا ما لسر هم جیانوی هم جی برهماویا کو بناو مقدمت الإرفان کو سردم کرا مورا خو لو سردم دخه پرتوکا کو وک فرحنگیه تماشاوان هجا جا محمد مهری هیلاف جیانوی افچیک سکه جبو کرده جبو جواتا کرده چما گرینگه روزنامه‌گر نویسکار سعید وروش به سالا لدو محمد مهری هیلاف کو لدو زاروک ویجی چو پرتوکا که گره که خوش هم سر محمد مهری هیلاف کوارا کردستان دوی دمدا و برهما ویا کو گله کی ناو دنگه مقدمت الإرفان برهما کا خوش نویسان اوجی وک کتابه کی نها دسته مداجی هيا سعید فروش هاتی بخیرتی هجای من سرچاوا سر هاتی هجای من براستی دماکو تجارت نهاتی برهما تا دسته مده هبو محمد مهری لا وینگی بردستیم بو لما گرینگیا وی بتایبتی حیاکو من پرتوکی خوان از گرینگیا محمد مهری لا بعضان بو جا پشتی که مخوان دو مقدمت الإرفان دما عثمانیان دا وی تکوشیناوی یا جبو کردی جبو جواتا کرده گره که هجایه کوته جی خباته که گره که زیرین کرد تبری خدا ایران سوریه هولیر سلیمانیه گره که گره جبو کرد اپ پرتوک چد به و اپ پرتوک جی انجام ده جکا امجدویت بیزن محمد مهری هیلاف کیه پیش نو جمعه بحثا خباتا جی سروی پرتوک جی بله محمد مهری هیلاف یعنی محمد مهری به عصر خود روجرات کردستان یعنی باجار سنه للسنة سال 1885 جدایک بوده و خواندنا خواه سرطایی للسنة دست بکریه ناو بابوی عبدالله و مالباتی که پیشهاتی و هرمینه لباجار السنة منطقه جوان رو دنن و مالباته کی ناوی گنده وانزی دشه لگنده دشه جدایک بوده مالبات کی ناسکریه هریمنه مالبات وان ایرو روجلات کردستانه به ناوی مالبات مفتیزاده یا تی ناسکرم مدرسه وان ها بوده دنه مدرسه وان دا هم محمد مهری و گلک زاروکی کردی دنجی مدرسه دا پرورده بونه محمد مهری پرورده خواه یکمین دست باب خواه د مدرسه خدا دبینه پشتوی پرورداوی دشه خلاص دبه دچه نام باجار السنه دا جدستی هن عالم پیشاتی وی دمی درس مایی دگره جوی داره دچه سردشتی جاردن پرورداوی خود دومینه پشتی که خواندن آخویا لروجلات کردستان خلاص دکه بر خود ده باشوری کردستانی ده چه هولیری جی خواندن آخویا 3 سال 4 سال هولیری دمینه سال 1934 یعنی 3 سال نزدیکی 3 سال دمینه سال 1933 چما برای خود ده هولیری هجای منها بوی دمه دام دبینی که مثلا مدرسه این ترکیه جی باکور جی باشن یعنی به قوناق تا دما پرورده مدرسه دا درس نو امبیجن ماموسته کو ناسکرینه درس خدا صحا خدا دما کو امبیجن روجلات کردستان تونه به چه باشوری کردستانی یا تی باکوری کردستانی تدی هن ماموسته ده هن صحایا دا بناو دنگ مثلا وقت ملا قدری اره او بخوشی جدستی وان ماموسته بناو دنگ درس خود دگره بوی اوای که مدرسه بناو دنگ هنه ماموسته پیشکتی هنه عالمی پیشکتی هنه دیچه جمعان درس خود تمام دکه و دیگره سنه جاردن لسنه دما کو تی 17 سالیا خود درس اجازتا خو گرتیه لسنه دکوه درس فلسفاتی دکوه درس خطابتی و سر پرورده دینی 2 ساله 3 ساله ماموسهی دکه مدرسه باب خدا کال خدا ناکوکی که نابرا وی و باب وی را چه دبه پیشوی ناکوکی سن ترک دکه برای خدا ده باکوری کردستان تی باجار وانه
اما وانه بسكر هجم نهار بدري از وقت پرانتز کی بگم نه تا گو فلسفه درسین فلسفه جستاندیه مثلا عم ببینی که مدرسه این کردان به تایبتی یعنی دوی هیام دا ایدی اف درسین ین کو وک فلسفه کیمیا فیزیک اوانا هیچ ورجی تدا یعنی سنجی هیه بتس اف پشتی کو اوید درمان درسین وی رنگی دیگره کو پشتی جا وانه ولگره باوی خورا تیک دیچه yani acaba sebep heye van dersen ko uji standiyel ve dere ko astayı bilint kede najviye ev nakoki evi babevi mesele ki malbatiye şahsiye şahsiye babevi cari kedin de zevce ev aciz be uji aciz be belki uji aciz be problem ki şahsiye jbervi nakoki çedi be naberavanı o ve de tabi medrese da dersi ilmi pozitif ne bu? Yani tuzani betir. İlmi manevi bu, dini bu, embejin felsefa din bu. Öyle demek ki felsefa dini dediğin embejin hitabeta mücari cür bir cüre ku medresara tena khanın dediğin beguman nava bana da basa ilmi pozitifsi de bu ne medresada tuzani ilmi pozitif ne yakhanın taybeti yani doğruda mesela piştiği dibe hukukun şuğa dama kutte İstanbul'e ne medresede ya na İstanbul'e dama kutte magutte vani sala 1907 haşt ve demi tevani 2 sal خواننا خوی داره دوام نکه 8 سال 1908 نه اجازه تا خون استند بو اجازه سند بو لیوانه تیر مدرسه خوره ناسینا ویو سعید نورسی جی سعید کردی جی لیوانه چیده به مثلا مدرسه خوره چیده به و درجه درسی کو ندیتنه وان درسات بینه دسپیک 1911 سر veya Erzurum'u o Trabzon'u digice İstanbul'u. Ev xwendina hukuki di pêvajoya şerê yekemîn de bi teşwîqkirina İsmail Haqqî Babanzade. Tu zanî wê demê di dema Osmanî de wezîrê perwerdeyî jî demekî kir İsmail Haqqî. Bi teşwîqa wî pêvajoya şerê yekemîn de dest bi xwendina hukukê dike. لبریا کوره حقوق دماکوته استانبول سال 1911 لمدرسه فاتحه جی خواننا خویا مدرسه دومینه درس نو دبینه سال کوته استانبول 105 خوانوان دکوین امتحانه کی و دم مدرسه فاتحه بی امتحان خوانوانا دگره اوجی دناوان 105 دا وکی یکمین ده و درجه خواندنا خو تمام دکه ناو 2 سالada وکا درسیام yani mamoste medrese de medrese de dest bikardik. Bele. Ve teşvika bele mamoste vi Hüseyin Hüzni ku davi ve baba Khazuri bele. Hüseyin Hüzni bu Mehmet Mihri per hastike lora xwendevane ki jî bûye jihati bûye o Mehmet Mihri zî gor gotina kurê wî Selhedîn Hilaf dibêje bavêmiz 21 saliya xwe da hînê Osmanî bûye heta ku tê İstanbolê zimanê Osmanî jî nizane yani Erebî zane Farsî zane Kurdî zane İstanbolê jî hînê Osmanî dibe dema dest bi xwendinê dike Osmanî wê demê dema ku hîn bûye 21 salî bûye o nasîna wî ya bi Kurdê li İstanbolê ra bi xwendevanên Kurdê li İstanbolê ra di vê pêvajoyê de dest pê dike dema ku tê dema ku van giragirê em bêjin weka İsmail Haqqî Baban ku meşhûr bûn hem nav Rewşenbîrê Kurda hem nav cemaata Kurdê li İstanbolê de bi van têkiliya ciwanê Kurdê ku wê demê li İstanbolê dixwînin em bêjin Rewşenbîrê Kurdê ku li İstanbolê îkame dikin vana nas dike têkiliyê wan geştibin dema ku 1912 da cemiyeta hêvî çê dibe
او بخوجی بشتار ناو خبات جمعیت هیوی دو جمعیت هیوی یکمین ریخستنا جوان کردن که استانبول و دمی لونیورسیته دخواندن لمدرسه دخواندن او جوان کرد و دمی ریخستنا که بناو جمعیت خواندکار کرد جمعیت طلبه هیوی ریخستنا که چه دکن او 1913 به جمعیت هیوی و گریدای روزنامه روزی کرد درخستن ام مزه دکن یکمی ملی سیویه که ایرو بردست مدهیه در روزنامه در کووارا روزی کرد در کتیه اب کووارا روزی کرد ارگانا کردستان جمعیت هیوی بو محمد میری یک جی این وقت بشتاری خباتا و چالاکی جمعیت هیوی جی دبه جمعیت هیوی بی فعالیت خود دما کدو دومینه دستورداری سیاسی اوی دمیج فعالیت جمعیت هیوی عجز به کووارا روزی کرد وشان اوی ددن سکناندن پشتی 4 هجمارا پشتی که وشان روزی کرد تی سکناندن پشتی وی هتاوی کرد یعنی هتاو تو زانی مانا روز یعنی کرد گنشین هتاوی کرد تی چاپ کرن ام مزه دکن بناو هتاوی کرد اجی نویسی محمد میریانه هجی مزحز ذکری کی بنا مثلا سال 1912 yani Osmanlı bir taybeti İstanbul'e yani roş çoğu ko ev cemiyeta ya Kurda ya Genca lüvedere avabu yani bir deste bir saya Osmaniya yani ince derfete ka bir rengi ko pişte meşrutiyeti her vaha ako ka çoğu havaya ka atmosfere ka çoğu bu ev cemiyet vere ava kırni tabi dama ku em rexsini kurda o xabata civata kurd binerin beguman çebuna pekatina meşrutiyeta dudoya yani sala 1908'da meşrutiyeta dudoya hat ilan kirin raganın raganına meşrutiyeti roşeki serbestiyetiya nispi çebu Divê rewşa serbestiyetiyê de Kurda dest pê kirin hem bi navê xwe rêxistin çêkirin hem jî bi navê xwe û ser navê van rêxistina rojname û kovar çap kirin. Mesela yekemîn rêxistina ku piştî îlankirina meşrutiyetê çêbûye Cemiyeta Taavun û Terakkiya Kurda ye. O cemiyet çêdibe piştî cemiyetê روزنامه کی بناوی روزنامه تعاون ترکیه کردی چاپ کردن خودیه وی روزنامه ازی پیرامرده کردی سلیمانیه سر محاوری رویجی احمد جمیل دیاربکریه او یکمین ریخستنا کو کرد پشتی مشروطیت بناسنامه خو بناوی خو او کی لگال چه دکن تابی او پل چوابو تو زانی بریاوی gelek milleti ku Hristiyan jiber belavbuna fikra netevetiye milliyetçitiye ji Osmani vakat yabun yani pevajoya dama kom geçtin şerê Balkan'a sal 1912-13 gelek milleti Balkan ji Osmani vakat yabun tu bivê nevê ew pêla netewetiye tesîr li ser Kurda jî dikir Kurda bi çêkirina van rêxistina o di gengeşiya wan da o tişê ku di rojname û kovarê ku bi van rêxistina ve yan jî bi serê xwe hatine çapkirin tişê ku di van nav rûpelê wan da hatiye gengeşîkirin dahatuya milletê Kurd e gelo paşaroja me wê çi bibe em ê çi bikin Osmanî beravbûnê diçe Kurd dest pê dikin em karin yani Osmanî serhev bimîne nav Osmaniyê de em jî wek unsurekî heq û hukukê xwe bi dest bixînin yan jî lazim e em jî wek milletê ku ji Osmanî veqetiyana qederê xwe tayin kirine wek wan em jî çareya serê xwe binerin rêyekî ji bo xwe diyar bikin em jî weka milletê ku veqetiyana wek wan em ê ji xwe re qedera xwe bi destê xwe tayin kirin ew gengeşî dest pê dikin divan rêxistina da jî mijarê sereke yek perwerdeyiya bi zimanê Kurdiye perwerdeyiya pêşxistina perwerdeyiye
زمان کردیه کلتورا کردیه لکولینا دیروکا کردیه یه مجارا دنجی گنگشیه دهاتویا ملت کرده اوی چی ببه چوا ببه عثمانی بربتک چونه وده چه لازم هم چی بکن گنگشیه وانا بویا ویدمه ده و وان ریخستن آجی دویدمه ده چه بونه و او ریخستن به تاوی ارگانی خواه یعنی روزنامه و کوواره که بلاف کرنه دناو روپلی وان روزنامه و کوواره ده جی پروبلم ملت کرد پروبلم وان پروردهی زمان و دیروک دهاتویا وان مجار سرکنه دوان دناو وان روزنامه ده هاتنه گنگشی کرن 1914 تابی دماغ و شرعه کمین دست پیده که مگو حتاوی کرجی اف لگال مثلا حتاوی کرد تیوی جمعیتی اوانا لگال وانا پیش قانونی نه لگالن اره حتی 1918 ریخستنه که سر ناوی کرده عاتنه چکنن تابی نه وانانه ام بیجن دماغ و ام بجمرن کرد نشر معرف جمعیتی هیا ام بیجن هیوی هیا کرتاون ترکی جمعیتی هیا جمعیت تعالیه کردستانی هیا پارتیا ملت کرده پارتیا رادیکال آوام محمد میری مولانا زاده رفات هیا پارتیا دموکراتا کرد هیا هاتیه دامزراندن یعنی پارتیا دموکراتا کرد اوراقی وان قبول نکرنه سریلی دانه اوراقی وان قبول نکرنه لی پارتی کی ببی ناوی پشرا وکا فعیلی خباتا خواه دوام کریه یعنی قانونی نبوده اوراق قبول نبونه لی فعیلی خباتا خواه ببی ناوی دوام کرنه او ریخستن گش ریخستنی لگال بون و کرده بناسنامه خواه وی دمی دست پی کرنا ریخستنی خود چه کرنا میزه کرنا هر ملت کی جبو تعیین کرنا قدر خود خبتن ای جبو که تو کاری به قدر خود تعیین کی دعاتوی خود دیار بکی لازمه ریخستن بی کجی به وی فکری به وی تفکری زانی تعاون ترکی ریخستنا تعاون ترکی جمعیت تعاون ترکی به سروکاتیا سید عبدالقادر Efendi bu damezranın Seyyid Abdülkadir kure Şeyh Ubeydullah Nehriye o beri çend roja yani 27 gulana 1925 jber hareketa 1925 jber hareketa ku serukatiya Şeyh Said o berrekhstina komite ta İstiklal Kürdistan'ı hatibu amede kirin جبر اندامتی و تکلیوی حرکتی 27 گلانا 1925 لدیار بکری برمزگفت مزن او کروی سعدی پالو و کمال فوزی و چند حوالی وان خوجه عسکری وانا گش 27 گلانی دا تینا دار بکرن هجم نها مثلا تبعصا هم و رو رسمی کرد که دوی دمیده عثمانی دبر بلافبونی باده چه لی درفته که که نویسکار لی کولینر یا جا امبیجن زمان زن درفته که که نویسی خواه یا جی آرمان جی که دخوازن که جبو پاشروج و پیشروج کرده بکن جوات کرده بکن خبات کن که جمعیت یا هیوی جی هر واد ورنگی هاتی آوا کنه به جمعیت هیوی ده هنک نوانه هجم نه مثلا دوی انباسا هنک وانجب کش بکو تاثیر وان لگره کی سر میگیری جه هیه مثلا یک جوان هیه که مهمدو سلیم بی هیه آصاف بدرخان هیه مصطفى رشاد هیه هر وها رشید هر وها تماشا ماجی باش نست کن جه هکاری جوالمه عبدالرحمی رحمی هکاری هیه اوان کسان جوات که عرفیسن جبو خباتا پرورده جبو خباتا چاندا کرداجی لوی جمعیتش دخابتر میریجی وک سرنویسه و نویسکاره نویسکاره و این روش چاب یعنی دوی جمعیتی و چی بلافت کردن چی دنویساندن گره مقاله وانش یعنی دو مقاله و چی دمیشن دوان مقاله تابی دما کو باسا جمعیتا هیوی ببه بگومان او دام ازرینر و اندامی بی بیرانی ناوان تشتکی گرینگه پیروزه لی اصل یکو تشویق کاری
çekirna ve cemiyeti bu Halil Hayali bu. Halil Hayali ve demi de fakülta veterineri da muhasibe. Ev xwendevani Kurdê ku têne İstanbolê di vî fakültê de dixwînin têkiliya wî bi gişara heye aslında ew teşvîq dike ku ciwanê Kurd rêxistinekî çêkin nav xwendevana da yani ew rêxistin yek karibe ciwanê Kurdê ku ji Kurdistanê hatine li wê derê bîne berhev yên ku feqîrin şertê wan dest nadin ji wan bibe alîkar ya din di navbera xwendevana da têkilîkî peyda ke û ser zimanê Kurd ser kultura Kurd ser edebiyata Kurd lêkolîna çê bikin ser tarîxa Kurd lêkolîna çê bikin û karibin bi rêya xwendevanê Kurdê li İstanbolê û em bêjin rewşenbîrê din têkilî bi wana deynin perwerdeyiya bi zimanê Kurdî pêş bixin karibin dokûmentê ku ser ziman û edeb û kultura Kurdî hene van dokumenta bidin berhev ya jî dokumentê nû çêkin van dokumenta bidin van berhema bidin çap kirin xewatê wisa dane berxwe û ya girîng jê nav xortê Kurda da nav ciwanê Kurda da hişyariyekî netewî şuurekî netewî peyda bikin vana pêş bikin geş bikin vî armancî cemiyet hatiye damezandin û di vî sehayê da jî demekî Kurd te xebatê girîng kirine lewra rejîm desthilatdariya siyasî ya wê demê ji xebata cemiyeta hêviya xwendekarê Kurd aciz bû loma pêşiya wan girtin dema ku sala 1914 nîvê Temûza 14 şerê yekemînê dinyayê dest pê kir ji xwe bi wî hincetê bi wî sebebê jî temamî rêxistinê betal kirin û gelek endam û rêvebirê wî jî şandin cepheyê şer. Piştî wê rojî Kurd dertê. Piştî rojî Kurd dertê. Rojî Kurd rojnama pêşiya ku cemiyeta hêvî derxistin var e. Piştî ku rojî Kurd tê rawestandin piştî çar hejmara tê rawestandin şûna wî de hetavî Kurd tê derxistin heftiyê careke yan 15 roja careke çar hejmar tê derxistin piştî çar hejmara tê rawestandin demek ki şûna rojî Kurd hetavî Kurd tê derxistin hetavî Kurd jî organa cemiyeta hêviya xwendekarê Kurd e û hetavî Kurd jî hejmara dawiya berdestên me hejmara 10 lê ser ev çend hejmar derketine em wî baş nizanin hejmara 10 li berdestên me heye di vî naberê da jî çend hejmarê wî nexuyaye nav hetavî Kurda jî mesela Kurda mesela zimanê Kurda mesela têkiliya Kurda û Osmaniya mesela rewşa perwerdeyiya Kurda wê demê lêkolîn û xebatê ser ziman û çanda Kurda van mijara gelek nivîs hatine nivîsandin û mesela ew kî tişekî herî balkêş wê demê ser rojî Kurd ez bêjim Abdullah Cevdet dibêje rojekî ez birêya xwe rabûm yani çawa ku îro hinek rewşenbîrê Türk tahammül bi rêxistin û weşanê sernavê Kurdan nakin yan jî dibêjin îcab nake em bin sîwana ummetê da em birayê hevin filan bêvan axir em birayê hevin tu birayê heqê ez ê birayê neheq dibim her tişê te heye tişekî min tune ye wê demê jî dibêje mêvan kî me hat heval kî min dibêje însan kî hêja bû ser masa min kovaya wê jî Kurd hebû dibêje gît mêze kir ji min re got Abdullah vana çi ye dibêje min got cerîdeya Kurdî ye dibêje nava wî ziviran pelê wî mêze kir got min ji vî meqaleyê vî nivîsê fêm nekir çi zimaniye dibêje min jê re got bi Kurdî ye got vegêya ji min re got piştî ku Kurdî ye xwemîna wî îcab nake helwestekî negatif rewşenbîrê Osmanî wê demê jî çawa hebû tu mêze dikî îro jî ew alaqa û rêzgirtina ku pêdiviye rewşenbîrê Türkê îro jî li hemberê
Kurda o zamanı Kurda diroka Kurda nişan bedin İrozitüne. Be hazaran Roşenbiri Türk be sedan üniversiteyi de Türkiye hene beşe li ser zamanı Türkiye li ser diroka Türkiye hene gelek psporene çend wan dest avetiye ser diroka Kurda ya zamanı Kurda gotiye vallahi em vana jeli kolim bikin vazifa mı ave berabaji ne lekolin ku çebuna برای وان اکادمیسیان خواستن وان لکونینا پوچ بکن قسم از دخوازم نبیجم و دمیجی هلوسته کی نگاتیف هبو ایروجی هلوسته کی نگاتیف هوا سلاست نبویه لی اگر تو وک ملتکی تو حرمت لملتکی دن نشان ندی تو نکاری باوری بدی هفت تو نکاری به هوا بجی ایروجی گلک دکومنت و بلگه هنه de arşivi Osmani'de ev psporkarın vana derkinin ser Kurda, ser zamanı Kurda, tariha Kurda derkinin ronahi peşkeşime bikin, em jwan istifade bikin. Yani vej mera vekin em vana derkinin le mekhabin ev helvesta negatif irozi da var. İrozi. Heye ko Mehmet Mihrici droji Kurta de nivisa xoye yekemin de ji binave ji tarihe berberonahi heyba. Ev kak de nivisine وقت بيجي مقالة أكيد نفسي دورنا مثلا بحثا روشا دنيا وير وجه ساعات خوش تيجي بحث كريا تقول وين يجي وصابو وين يميري مثلا شي تكتبوكو مقالة كبيرة نفسهم هل واستا كو تشيكو ما جو ميناكا تكليا عبد الله جودت وامبيجن روشنبيري ودمي قالك روشنبيري عثماني او اك كردجي مناقشه و گنگشی و سب بردوامی دکرن ناو هفته بون استانبول بون ناوندا وان خباتا جی استانبول بون تکلی وان هبو بهره اف مسئله بردوامی دروجنامه و دمه دا دهاتن گنگشی کرن دنابرا وامش دهات گنگشی کرن چواکو عبدالله جولت جوی هلوست عاجز بو دیت بو aynı helvest Mehmet Mihriz dibine tekliye koda evji aciz be jbove ki dibece tamaşa dünyayı bakın roşa kuyuru dünya ketiye ev pevajo ki niye lazım hunze hişar bin ey milleti kurd hunze hişar bin ve roşa çuna dünyayı binerin goravi hunze jkhara reki diyar bakın jvi tarihi xalas bin berber onayı ben bimeş saat hoş evji peşniyar milleti kurduk. Ev pişte roje kurci tegertini hejmara ezbarım ya çare kurt pişti hejmara çare kurtun Ravestan'ın hetavi kurd me goderde keve pişti vize hetavi kurd şariye kemin despedi kevci bataldı ve tegertin pişti wan 4 sale dijwari ku bi şariye kemin derbast be tuzani em nüfusa Kurdin li Kurdistanê xusareki mezin dibine koşber dibin bi 100,000 insan civarı xwe dibin hem Kurdê Kurdistan bolena gelek tengasi û zahmetî dibînin hem kadroyê Kurdên ku wê demê di cemiyet û rêxistinê Kurda ve dixebitin gelekî wan bi awakî mecburî rê dikin cepheye gelek civan ciwana divan cepheya da şehit dikevin ve nagerin. Yani bu mesela demaku 1918 şerb davite nüve embejin cemiyeta hevi dest bexabatê dike Kemal Fevzi Mendeselim di nivîsê xwe de bi awakî eşkere dibêje me gelek hevalê xwe yê hêja me çûn û ve negeriyan evana valayîkî mezin di nav rêza cemiyeta hevi da heştin o xabateki pir giring dikirin o xabata wan nîvçî ma yani bi vê awayî giringî û xabata ew ciwanê ku di pêvajoya şerê kemîn de hemen kuştu carekî din ve negeriyane ji xwe diyar dibe bi 100,000 jî Kurd ji cî û warê xwe dibe ji ber senemê şer ha dema ku em digîjin salê 1918 ji xwe wê demê yekemîn rêxistina siyasiya Kurda Partiya Radikal Avam ku bi serokatiya Mevlanzade Rifat hatiye damezrandin o di nav damezrênerê wî de Emin Alî Bedirxan yani bavê Celadet û Kamuran jî hene o piştî damezrandina vê partiyê mehkî mewnîvek şûnda
Cemiyete Taliye Kurdistan'ı teda mezranın. Dema ku Cemiyete Taliye Kurdistan'ı teda mezranın bi serokatiye Seyyid Abdülkadir tekiliya Seyyid Abdülkadir hemu rexistin u roşenbiri Kurdra tekili pekti. Ne dibêjim parça parça cuda cuda em rexistina çênekin em dibin sîwana Cemiyeta Taliye Kurdistan'ı da em xebata xwe bimeşînin. Cemiyeta hêviye Partiya Radikal Avame em bêjin Kürt Neşri Marif Cemiyetiye yani vara giş dibin şemsiya Cemiyeta Taliye Kurdistan'ı da dest bi xebatê dikin. Wê demê rojname kovara jîn kovara Kurdistana ku xwedê wî û mesul müdürê wî Mehmet Mihri Hilave û serbestiya Mevlanzade Rifat van her sê weşana bi Cemiyeta Taliye Kurdistanê ve girêdayî wek organê vî cemiyetê têne belavkirin û Mehmet Mihri xebata wî ya girînga ku Mukadimetul İrfan wî salê da tê çapkirin lewma di nav bin sîwana Cemiyeta Taliye Kurdistanê de komisyonê cûr bi cûr hatine avakirin van komisyona beşê hinekî wan ser ziman dixebtin hinekî wan ser ferhenga Kurdî dixebtin hinek ji wan ser berhemê ku çap bûne ji nû ve çapkirina wan dixebtin hinekî wan ser lêkolîna hin mijarê din dixebtin yani Cemiyeta Taliye Kurdistanê wek rêxistinekî şemse hatiye avakirin û dibin wî rêxistinê de çend rêxistinê din bi cemiyetê ve girêdayî faaliyeta xwe didomînin ew xebata Mukadimetul İrfan zî ew biryarê ku di nav cemiyetê de hatine girtin encama van biryara da dest pê kiriye çünkü van biryara yek jî ew berê jî Kürt Neşri Marif Cemiyetî wî biryarê girtibû piştî şerê yekemîn 1918 ve biryara xwe teze dikin dibêjin lazim e ji bo pêşxistina nivîsandin û xwendina Kurdî ferhengekî mehebe yani ferhengekî Kurdî tu nevê gavê wêngê ya Xelîl Xeyalî hemû dikîtine bû ku ji ber ku ne ferheng bû ew alfabe pêşî hazir kiribû Xelîl Xeyalî alfabe Kurdî hazir kiribû ji alîkî li ser alfabe Kurdî gengeşî cûr bi cûr dihatin kirin yani alfabekî çawa yani ji bo pêkanîna alfabekî Kurdî alfabekî bi tîpê nû bi tîpê Erebiyê kevin an ve çend tip têda hebin herfê wî bihebin yani ew alfabe jî 32 herfa bigire heta 42 herfa pêşniyarê cûr bi cûr ser vê alfabeyê têne kirin ew gengeşî ji xwe dawam dikin ama ew xebata Mehmet Mîrî Mukadimetul İrfan biryara Cemiyeta Taliye Kurdistanê ku komisyonekî çêkiriye ser ziman Mehmet Mîrî di nav vê komisyonê da bi navê vê komisyonê dest bi xebatekî wisa dikin mukadime yani destpêk İrfan zanist e zanîne destpêka zanîna ferhengekî Kurdî ye aslında ew hejder û pele nozder û pele ew weka mukadimeya wî ferhengê hatiye amedekirin û weka kitêbekî pirtûkekî piçûk bi serê xwe hatiye çapkirin yani ew ferhenga ku bê amedekirin çi ye bi zimanê Kurdî ye Osmaniye, Arabiye, Farsiye. Yani vak transkript olursa mamuse. Vak yani despeka ferhangi nivsane. Yani gotne bir ev skada. Tabii dema ku vi despeki despedike mukadime denilsine ve demeji zana yani hemu zaman çava lehçeyi devoki vi şeveyi juda juda hene Kurdice lehçe devoku şeveyi juda juda hemun. Jiboku ev ku vi ferhangi ferheng yani ferhenga irfanı baş te bigije bigre berdeste xwe je te bigije dibeje lazım em mukadime ki bilirsiniz ku izahata van guhartına o tekilin nabera zaravay kurdi lehçe kurdiyen bikin yani jibovi mesela çedike be hevramani zazai Feyli, Bilbasi, Kurdi, Kurmancı yani zamanı Kurdi servan pey şağa par vedike yani derece aslı kadar zamanı Kurdi du beşe yek Kurdiye
yadın goraniye. Gorani jî nav xwe da dibe du beş. Hewramanî û zazayî. Yani emkarın mukadima Mehmet Mihri piştî mevluda malayê xasê yekemin çavkaniya nivîskiya ku basa zazakî kiriye yani dimilî kiriye kirdî kiriye yekemin çavkaniya basa zazakî kiriye o zaza li kîja herêmê rûdinin o qedîmiya zimanê leça zazakî kiriye o zazakî jî di nav goranî da bicî kiriye Dî aliyê da jî berhema Mukadimetül İrfan xwedî ciyekî girîng e çünkü Mukadimetül İrfan weka fonolojiya zimanê Kurdî xebatekî li ser fonolojiya zimanê Kurdî yê sereke ye çi kiriye em bêjin navbera diyalektê Kurdî da lehçeyê Kurdî da çi deng diguherin em bêjin navbera Soranî û Kurmancî da navbera Soranî da navbera Feylî da navbera Bextiyarî da Bilbasî da o di tesnîfkirina zimanê Kurdî de lazım e em kîja pîvana esas bigirin van guhartina mesela dibêje ku mesela di tîpa Hemzeyê da yani eyê da dema ku dest pê dike dibêje xusûsiyetek Soranî ev e ku mesela gelek ciya dengê deyê ser kelimeyê dikeve mesela dekem exum elim dekim dexum delim ev deng çawa guherîne dengê deyê jê ketiye pratikê de hin herêmê de dibe ekem exum elim dibêje guhartinekî wisa têre çêbûye em bêjin dawam dike dibêje mesela dengê eyê gelek cara ser Hemzeyê serewkê dikeve ser kelimeyê mesela ezman bûye ziman emir bûye mir yani bi vê hewayî mesela dibêje dengê eyê û yeyê bi hev diguhere esîr dibe yesîr extiyar dibe yextiyar yani bi vê hewayî hemû van pênc lehçeyê Kurdî di nav telafûza wan da şêweyê wan da guhartinê ku çêbûne van guhartina bi 140 madeya diyar dike wek made bi made dinivîsîne bi 140 madeya van guhartinê diyalektê Kurdî nav xwe da û di nav hev da çi guhartin çê dibe vana diyar dike nîşan dike o dawiyê dibêje ji xwe dibêje ev ê ku van guhartina zanibe bibîne ji bo ku ferhengekî ku em amade dikin ew bi pir rahatî bi pir hêsanî ew vî ferhengê bixweyne ew jê tê bigîje ew bibîne ku zimanê Kurdî bi tevî van hin xusûsiyetê hin guhartinê madî yek ziman e o van diyalekta van lehçeya giş wek lehçeyê wî zimanê nîşan dide. Mamoste niha ev destxeta wê ye? Na ew çapa matbû ye ne destxetê wî ne ew kitêb bi serpereştiya Arwazade Mehmet Şefîk İstanbulê li matbaa Necmî İstikbal sala 1918 da hatiye çapkirin nivîskarê wî mîm me ji xwe ew kêleka wî da jî Kovara Kurdistan me bas kir Kurdistan berê jî ma bas kiribû Kurdistan jî ew kovara ku bi cemiyeta talî ve girêdayî dihat weşandin ji van kovara yek bû û mesul müdürê kovara Kurdistanê û xwedî imtiyazê wî jî cardin Mehmet Mihri lê dema tiştê balkêş çi ye Mehmet Mihri dema ku vî nivîsa vî mukadimeyê dinivîsîne Mehmet Mihri heman demî merivekî şaîr e edîb deza şaîr û edîba da Mehmet Mihri dema ku ciyê xwe xeta xwe şopa xwe diyar dike dibêje ez peyrevê nalî me xwe wek xeta edabî bi nalî ve girê dide ez dixwazim van hevokî çima peyrevê nalî ye ez van hevoka ji pênûsa wî ji qelema wî pêşkêş bikim dibêje ku divê dinya derewîn de herkes faniyek e û ji bo her faniyekî xelefek û pêgirek riya wî lazim e
من بخواجی دناو همو کسین خودی نیرین فکر علم و باسیرت دا تاجا ادیبین کرد و بلکی جی هستای یکانه عالم شیره مرحوم ملاحدری نالی جخورا کریه ریبر سبب ریبر قبول کرنا وی نالی ده تمن جیانا خدا به فکر و رامان خوی خوشک بویا ریبر به گوتن سوکو تشتن برادای را مشغول نبویه حتی درج لذت دنیای جی بردایه او جی دور کتیه ام دکارم بیجن کو لهمبر خوارن و خوارن جی نفسا خود تربیه کریه جبرویه کی جی ضعیف و نتوان کتیه او بویه هدف لومه کرنا دوست خواه ده چند مالکی خازلکی خوی کو برسوا وان دوستا دایه وها دبیجه جبر کم خوارن و خوارن من حیرت نکن جمن نپرسن او زان نکن کو از برچیمه لورا از خمان دخم یعنی از نبرچیمه از خمان دخم بخما خوی دبم جخوا هنک مروف هنکو تنه بخما خوی دبم او دجین از جی هم بخما خواه و هم جی بخما خلکی خوی دبم لو ما جهر کسی بهتر زاد دخم bilhassa xam jwîra dibêje ey nalî eger tu min nexwî ez dê ji ber mecburiyetê yanî bêgavî xelkê bixwim ji bo ku xem xelkê nexwe nalî dibêje ez xemê xelkê dixwim li hemberê vê tehdîta xemê ez bêgav dimînim ku ji hêza xwe zêdetir xeman bixwim dema ku ew şopa nalî diyar dike o divî şopê da dibêje ez di xeta edebiyatê da di xeta kulturê da li ser şopa nalî me o ji bo xebata xwe ya muqadimetül îrfan zî dema ku dest pê dike lomeyê xwe ji rewşenbîr û nivîskar û alimê Kurdê berê xwe dike dibêje bêgumana û xebata ku min dest pê kiriye yani xebatekî ew ke yani beriya min jî dibêje gelek alîmê Kurda hatin çûn belkî gelek dahî jî hatin çûn lê vana wezîfa xwe neanî jî ez bi mecbûr mam ku ji cîkî re dest bi vê xebatê bikim min bi vê hewayê dest bi vê xebatê kir mümküne hin kemasiyê wî jî hebe lê ez zanim ku min barekî giran girtiye ser xwe di vî rêda ji bo vê yekê jî wisa dibêje çünkü xwe wek xelefê nalî diyar kiribû îjo tîne ser xelef ev her du nivîs muqadimetül îrfan da destpêka muqadimetül îrfan erê xwe mesela tîne ser mesela xelefiya nalî wisa dibêje dibêje ku em werin ser mesela xelef ne qesr û qonaq û serwet e û ne jî ewlad û torin e belkî eserekî wisaya ku bi hûrbînî û heqîqetên mifadar hatiye xemilandin lewra dibêje wekê ku şaîr gotiye ji şairekî du malika digre eserê me nîşan dikin piştî me hûn dikarin li ser eserê hûn dikarin li eserê me binêrin çünkü dibêje eserê me nîşan dikin dibêje min di rewşekî hanê da li gor terz û çerçeveya hatiye diyarkirin ji bo mifadariyekî giştî dest bi çêkirina vê eserê kir mifadariya ku ji vê eserê peyda bibe ji her kesî bêtir yê milletê Kurd e ji ber ku di nav unsurên İslamê da ji her taife û komê bêtir pêdîviya Kurdan bi ava hayata ilmê heye bi ava hayata ilmê û îrfanê heye û ji her unsurê bêtir pêdîviya wan bi zarê perwerdeyî û tendurustiyê heye perwerdeyî û tedrîsatê heye bi hewldana vê xebata ku basa wê hate kirin kêfxweş û serbilindim dibêje ez
yani bêguman dibêje berya me jî ser vî mijarê hin xebat hatine kirin li xebata ku min kiriye ew xebat ez pê serbilindim dibêje ne ku berya me xebat çê nebûne hinek xebat çêbûne dibêje xebatekî ez zanim ku berya zayîna min 30 sal berya wî ji alî Kurdekî İranê ve hatiye kirin lê dibêje ez geriyam ne geriyam wî xebatê nerê dibêje ferhengekî rêzmanekî durust û ew çêkiriye û dawiyê tîne dibêje xîtabê ilm û em bêjin îlimdar û mütefekkirî wê demê Kurda dike dibêje baş bizanin ku em her yek li hemberê milletê xwe mesulün dema ku em wezîfeyê xwe neyînin cî ew ê millet lome û gazindê xwe ji me bike yani em dibînin hêjeyim naham dibînin Mehmet Mîrî hem di muqaddimetül îrfanê da hem jî di berhemên din da yani diyar dike o Kurd perwereke ji bo Kurdî û o çanda Kurdî perwerdeya Kurdî jî gelekî hewl daye ku muqaddimetül îrfanê da gavakan te xwan rastî ez niha ez nû dibihîzim vê destpêka wê ji ber ku te hem bi pirtûka xwe da hem te Tirkî nifsan dê qene kes bizan bin eko Kurdî nizanin ez ji xwe Osmanî Osmanî ji xwe me kir Tirkiyeyî û piştazî me kir kurmancî saet xweş yani hem bi Kurdiya wê hem kurmanciya wê hem jî Tirkîtiya wê di vê pirtûkê de ye hêjeyê min niha ez ji ber ku di destpêkê de me behs kir ya me got em Mehmet Mîrî hîlav em zêde nas nakin ku heya dawiya vê pirtûka tê ji derketibû ku paşnavî wî hî wek bêjin çima ji ber ku di zafî çavkanî de Mehmet Mîrî bek tê nasîne piştî wê hîlav digire te di pirtûkê de ji vê yekê jî serrast kiriye em behsa paşnavê jî bikin dibe ew bahsa wî bikin ez dixwazim bi hevokekî yanî me wî beşê tamam bikire ez pişta basî paşnavî wî bikim tabî Mehmet Mîrî dema ku van lomeyê xwe dike û cardin lomeyê xwe ji alim û mütefekkirê Kurda dike dibêje ji ber ku yên beriya me pêdiviya mesuliyetiya xwe neanîne cî ez bi xwe bûm yek ji pêşengê xebatê vê sehayê di vê xebatê de ji xeynî hiş bîr diqqet xezîneya xiyalan û rûpelên fikrên xwe min çavkaniyekî nedît dibêje ku mürecaat bikim û dîtin jî qethen nemumkin e mixabin dibêje rewş ev e lê rewş nebû sebebê sistayî û bêhêvîtiya min dibêje bilakîs ev ji bo xebat û ciddiyeta min bû tesîrekî herî girîng û dawî bi vê awayî girê dide dibêje bi ronahiya xwe dimeşim di vê rêya eşqê de ger ronahî neşte be çira xatirê rêya te ronî nake yani benda hinekî din nebin ku ew serwe bixebtin ew bo xatir ya wek çira xatirê wî dibîne rêya we ronî nake eger ronahî ne ji we be çira xatirê rêya we ronî nake yani bi vê awayî ew girîngî em bêjin gazindê xwe jî ji xebatkar û em bêjin rewşenbîr û mütefekkirê berê xwe alemê berê xwe dibêje ew alemê ku Kurd bûn bi esê xwe dahî jî nava wan de hebûn ji zimanê xelkê re gelek xizmet kirin dema xelkî qesta wê farsiya wê demê dibêje li hemberê wê xizmeta xwe jê teşekkür û teqdîm girtin lê dibêje vana ser zimanê xwe ser kultura xwe nexebitîn dibêje ew xelk ji ber wê yekî lomeyê xwe ji wan bike ew çi qas alim bin bila bibin ew xelk lomeyê xwe ji wan bike xelkê Kurd hêjeyê niha qestawî çi ye mesela qestawî ji ber ku di pêşê de Ehmedê Xanê Malayê Cizîrê yani aslında berhem hene qest ew ku wek
زمان دن برهم تنه قصد اویان قصد کادنت که نه همه دویجه خباتی وی سحای گلک که من گلک روشن بیره ما گلک زانای ما گلک متفکری ما هنه دویجه بناو دنگن سحای علمی خدا لیوانا جبو ملتا خو جبو زمان خو خباتی که نکرن گازن خو جوان دکن و دما وی چاچویده او خباتا خو بوان مالکا بداوی تینه مرف کاره باوا کی برفراهی ماده سر وان خواتی گوارتنی وی خواتا ویا مقدمت العرفان بخبته لی ازوارم سر پرساوه پاشناو دما کو قانون پاشناو درد کرده 34 ده محمد میری حتی وی دمه بناوی جدا نفسانده و پر جارانجی محلاس میم بکارتینه مقدمت العرفان جی به امضا میم هاتیه نفساندن مثلا که همه هیه داور اردلانی هیه نه وانا گش نشان روجلات کردستان دکه بله زهاوی زاده مفتی زاده عرفان عرفان ناوی وی برهماویه او خواتا کو و دوام بکه دوام مقدمت العرفان به ناوی وی برهمیه او خوات از وی بیجم ایرو بردست متونه لازمه امگیش بالاخو بدن وی فرهنگی ببینن او دست پیکا فرهنگیه فرهنگ بخو بردست متونه بیکا بگمان اگر ام آشف خانه عثمانی باش بگرن او فرهنگ ممکنه درکه و میدان یعنی فرهنگ انسا قصد تابی عرفان بخو میدان تونه او ناوی وی کتابی چیه دویجه مقادمه عرفانه یعنی دست پیکا عرفانه یعنی چه عرفان هیه عرفان هیه شخو دناو هجمار کردستان دا 3-4 هجمار باسا عرفان دکه باسا ناوروکا عرفان دکه باسا خواتی کو بریاوی چه بونه دکه بطایبتی مثلا خواتا فرنگا یوسف زیادالدین پاشا 1898 چاپ بویه رقمکی گرینگ لوی فرهنگی دیگه درجه او بخو عربه کردی باش نزانه گلک گوتن ترکی و عربی خستنه ناو کردی و وانا کردی پیلاواز کرده او هر جاریز درجه کرد وانا دپیون وانا نکرده ای درجه جخو کرد نپیون درجه سرتی به زمان لحره ما سرتی سر زمان سرتی دا سر کردی خبرتیه دیجا وی درجه تاثیر زمان عربی لسر کردی هیه اوی کو جرا بونا رهبر جی کردی باش نزانینه پری جاران سر ما سرت و بدیسی وی داره خبرتیه دیجا پری جاران کلمه عربی و ترکی عثمانی فارسی دخلنا في زمان خدا رخنا لخواتا یوسف زیادالدین پاشا جی دکه او خواتا ویا عرفانه بالتمامی بردستمتونه او شخناوی ویسه مقادمه عرفانی مقادمه العرفان چیه؟ مقادمه عرفانی یعنی پیشگوتنا عرفانی دستپیک عرفانی عرفان لازمه جور راجی اما وراجی اینا بکن هر روشنبیره کی کرد لیکولینره کی کرد اکو دخوازه زمان و چاند و کلتوره کرده پیش بخه کرد پرور بکه کرد پرور به لازمه شوپا وی عرفانا محمد میری بگرینه ام وی برهمه درخینه میدانه و چاپ کن جنوب و پیشکشی نسل نوی کرده بکن مثلا پاشناو 34 دا دما کو قانون پاشناو درد کرده محمد میری دخوازه هرما جوان رو منطقه کی آویه و داره آب هیه گول هنه او کنه جبو کو بمعنی محمد میری هیلا آوه یعنی جهیلا آوه هاتیه هیل آب گوتیا پیشی گوتیا هیلاف یعنی هلاف پاشی او هلاف گوهارتیه بویا هیلاف چیروکا پاشنا ویجی جوی دارته مامسته من مالتا و خودش ترازی به دمام يعني جبركو هم محمد ميري دوي قدر قيمته بزعمو كوتا في برهما هيجات نفسان وك جنفشان نورا وك جواتا كردارتا في برهما جيلكي نوازتش مالتا وفا دسبيكي دم سباسيا وديسا سباسيا تبكن دهب دسيهب خباتي تجي هنا وصا نزيكي دقيقة ممايا اما صوانجي بكن چه دبا
سه خوات دن دریدانه دو ناو وقفه بشکچی یک جیو ناو وشان آوستایی در کلا دو پرتوکی که ناو وشان وقفه بشکچی در کلن برگوان باور دکم هاتن نشاندن یک سر مولانزاده رفات و روزنامه سربستیه مولانزاده رفات کرده کی جمیره کی سلیمانیه یکمین روزنامه کی روزانه درخستیه ev Pirtuk eve serbesti Mehmet Miri Mevlanzade Rıfat Evnuri Abdurrahman Nacim eve kunu derkeve eve evji Abdurrahman Nacim baveviye evji edibeki şaireki giringe kurda bi se çar zamana nivsandiye nivise ki ya heri giringe ya ku sala 1882 da tercüman hakikat hatiye belav kirin bersi ve konsolosi İngilizce ve de mi Mr. Trotter dedi Mr. Trotter gotiye zamanı kurda çana kurda lavaza falan tişte usa da yani kusa da ev se havale koydun keyfiye Hasan Zödiye ben nivisim balkiş bersi ve ki tüm dana maşallah evcite de hele Mr. Trotter evcive kitabı da hayır kitabı asisiye ser Celadet u Kamuran Bedirhan evi nav veşane avestay derkeve her du bira dinabera 1913 u 23 da Celadet u Kamuran yani berya ragağına cumhuriyeti o hatta ku Osmani Sinor Osmani tek dikin ev makale vane ku nav serbestiyle çünkü Celadet Bedirhan hemen demi cigiri redaktörü serbestiye bu böyle makale wan berhev kirin sama musta 37 makale wan maşallah 12 Celadetin 25 Kamuran Bedirhan'ın vana dinav rojname serbesti İştihada Abdullah Cevdet o embejin rojname Türkçe İstanbul böyle ve deri dahatine belav kirin meji vana dan berhev o vergerandın zamanı Türkiye İro jo Osmani o ev lekolinci ser ve deme çebuye ev belgeci digelvan Portuka hemu ve bene çap kirin dest hoş mamusta az bawerim de demeka nezdi sazı tepkim neva jiberko avan berhemen gereki heja demeka nezik de ederken nasıl mamusta demeka nezik de ederken jibo خوينران جبو او كسن كو وان مجارا مراقت جبو كو او كسن كو جواتا كردا يعني چاندا كردا ديروكا كردا بزان بن دوي صدي صد وان پرتوگا جبو خوينر ام بو ساجي بجن مالا تاوا مامستا يوجي اوا فرصتك وسادا مجي باسا وان برهما كر ودانا سينا وان كر سپاس سرچاوم سرسرم بله تماشاوان اینجا ایرو تایبتی کو محمد میری هیلاف و برهم آویا مقدمت رو ایرفا مهم به برفرهی بحثا ویکی کر او کسی کو بخواستن کو دربار محمد میری دا زیتر آگاهی این بزن پرتوکا ماموسه سعید وروش هید لسر هم کووارا کردستان هم جی محمد میری هیلاف ادکارن به چاپخانه دا جی به پرتوخانه جی ببینن ایرو ماتن دا ویا برنامه خواه پیشته نها زخاطر بخوازم پیشبرکا یوونتوس و رئال مادرید کو دولیست اوی وره هفته کو ورا روزا شنبه 20 ساعت نهاندا از 20 لگل و دربم حیا وینگه بخاطر وین خیر